a robeng dihatlogo tsa rona, re bule dipelo tsa rona, re tsoboke megopolo ya rona mo go se re se dumalaneng. Ka lebaka la gore mo o itshepo le go kwala Modimo la bua la re ga le ke la tsamaya mo go le sa dumalang. A re nne ntse o kgotse mo ka gaeso ke a kopa ke a ikokobetsa. Modimo rayo matothe ke tselentela botshabelo ke tlatlankile malebo go go wena ntate. Kristi yo tletseng botshelo ke ntse yo ntseng tshimologo le bophutho o lopa lonega. O buile mo legokong la gago wa re tsele tsa gago ga di a kabana go ka utlwa mekokotelo ya rona ga se maiteko le maleo wa rona morena wa re ga re go lopa ka tise tsotaru o re utule ntate re a leboga wa re matsogo a gago a khutswela go ka raga o re amile Kristi yo tletseng botshelo re gabe mo nakong ya gompieno re eme mo letshitshing la loate morena ba teng mo monna go moshe o tla tloga ba botsa gore le tshotseng mo matsogong a lona ba tla go araba. Ke nako ya gore lewatle le kgaogane ka bogare baiseraele ba kgaoganyetse polaseng la Sorele ga ba egepetwa bone ga mmogo le tsotlhe tsa bone tsa ntwa dikoloi tsa ntwa di tanyetswa ke lewatle. Ra go lebogara ra go galaletsa wa tsholediwe ntate Kristi yo tletseng botshelo ra go galaletsa kgosi ya dikgosi ra re o boitshepo morena Jesu yo tletseng mosa ke a rapela amen.